I veliki pozdrav ljudi, moje Matrix, supete poznate deo Matrix Cluba. Danas radimo ko ima najveći potencijal u Dragon Ballu. Koji svaki drugi početak je težak. Sada snimi me ptičica i smješak, blicevi bljesak, fanovi u transu. Svaki pruža ruku, svaki skida kapu. Nikad copy paste, znači sve je moje. Idem prema vrhu, znači pravi potez. Kako vrijeme ide. Za nekoliko vas se smatra da imaju veoma veliki potencijal, a to su Goten, Gohan, Trunks i Frieza. Frieza za 4 mjeseca treninga prestigao Goku u Super Saiyan Blue formu. Kada je Gohan otišao na Namek imao je power level oko 3000. Kada mu je Guru otključao pun potencijal, njegov power level je bio 40.000. Gohan je jedini Z ratnik koji je mogao da porazi Cella u to vreme. Na Gohan nije otključio Super Saiyan 2, Z ratnici nikad ne bi pobedili Cella i Cell Jr. Goten je sin Gokua i Chi-Chi, također je polusajonac. On je imao samo 7 godina kada je otključao Super Saiyan. A da ne zaboravimo da je njega trenirala Chi-Chi. Trunks je sin Vegeta i Bulme, dostigao je Super Saiyan formu za svojih 8 godina. On je također polusajonac i princ sajonaca jer je Vegeta kralj. Njega je trenirao Vegeta. Za sada se dvoumim da li Goten ili Frieza imaju najviši potencijal. Goten u Dragon Ball GT-u ima power level oko 180 milijardi, pa zato mislim da on ima najveći potencijal u Dragon Ballu. Jedno vreme je Akira Toriyama htio da ubije Gokua, da njegovu ulogu zameni Gotenovom. Nadam se svidao klip. Subite se na kanal da postanete deo Matrix Squada, a mi se vidimo. Pozdrav!